Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Osibhalelile uthi mina-ke nginokuphupha nginecala, noma kube ukuthi-ke ngisenkantolo kubukeka ngathi kodwa kukhona icala enginalo. Ngabe-ke lokho kusho ukuthini? Ngoba vele ngumuntu-ke ongajwayele ukuy'phatha kahle. Ngicela ukube nesiqiniseko sokuthi usubscribe-ile. Iphupha kube necala noma kube ukuthi usenkantolo okanye uthethe icala, lokho kubika inkathazo empilweni yakho. Okusho ukuthi khona okuzokukhathaza, khona inkathazo ezokwehlela empilweni yakho, khona okungeke kuhambe kahle nje maduzane. Wena-ke kumele uqaphele, ikakhulukazi-ke umusho njengoba usho ukuthi umuntu vele ogangile ongajwayele ukwenza izinto ngendlela elungile. Kuzomele uqaphele ushintshe nokwenza kwakho. Ngiyathemba ukuthi uphendulekile, kanti uma unombuzo uyakwazi usibuza ku-comment ukuze sizokwenzela yakho ividiyo. Usibhale lapha ku-TikTok ucele inombolo ka-WhatsApp ozosibuza kuyona-ke njalo ekuseni uma unombuzo. Nisale kahle.